what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. Yeah, about to see it shine, cause we're golden. Svima, dobrodošli u novi klip. Kao što vidite na Rageu smo. Također u ovom klipu nećemo izvlačiti pobjednika giveawaya, nego ću da vam ispričam šta se dešava za giveaway i kad se izvlači pobjednici. Da vidimo koje emisije prvo imamo. Kameru, ključ, cvijeće. Daj da kupimo to što nam treba. Evo ga ovdje. Kamera. Kupimo ovo. Evo što nam još treba, još ne zaboravim se. Kupili smo kameru. Daj da kupimo ključ. Znači mehaničarski ključ. Nemaju na stanju. Evo što nam još treba. Butik cvijeća. Eto, kupili smo i to. I evo, ko što vidite, položili smo za motor. To sad ne vidite, sad ću vam pokazati. Karakter. Mislim da je u statistika to, nije informacije. Posjeduje. Sad ćemo uzeti za brodove da položimo. Vi ostanite do kraja klipa da čujete vezano za giveaway sve. Desetka, čekaj. Ovo je 15. Kupili smo dozvolu za avion. Evo, imamo para pa ćemo kupiti sve što je potrebno. Daj, kupit ćemo za sve. Kupili smo dozvolu i za plovidbu. Da kupimo i ovu treću potrebno. To je to. Kupili smo sve dozvole. Zar sad nisam kupio za helikoptere? Čekajte da vidim. Već posjeduješ ovu dozvolu. Čekaj, stani. Informacije. Aha, evo, posjeduje. Dobro. Sad ćemo otići do prvog granta. Evo gdje je. To je blizu. Idemo do električara. Daj, uzet ćemo panto. 15 minuta. Ups. Idemo poslovi. Idemo električar. Idemo do električara i sad ćemo vam objasniti sve u vezi giveaway. Giveaway se produžuje do... Skrenite u sljedeću ulicu desno. Ajde, objasnit ću vam kad stignem na lokaciju, pošto ne možeš od ove. Javit ću vam se tamo. Evo, stigli smo na električara da uzmemo ovdje posao. I sad ću vam objasniti sve u vezi giveaway. Ostavit ću vam screen tog klipa, ovdje sa strane negdje, znači... giveaway... Sad ću vam reći do kog tačnog datuma. Do 3.11. traje, znači, taj giveaway. 3 miliona. Znači, već sam ispratio sve komentare i lajkove, znači nema isti broj komentara niti broj lajkova ko što treba da bude. Da bi se giveaway održao, znači ispangajte to ako želite da se održi giveaway. Ako ne želite, meni još bolje, meni će ostati pare u džepu.
Sad ću vam reći kako je stanje trenutno na klipu. ...87 lajkova, a 83 komentara. Znači... Neko nešto nije uradio kako treba. Znači, ostavit ću vam link klipa, to jest ostavit ću vam screenshot klipa negdje ovdje sa strane na ekranu. Tako da, 3.11. imate fore da sve ispunite što treba za giveaway da bi učestvovali. 3.11. ujutru se snima izvlačenje pobjednika. Preko točka, znači ide na ispadanje, znači prvo, drugo i treće mjesto, koji uvek što je bilo. Isti taj dan izlazi klip i znači kad izađe klip, recimo ako izađe u 3 sata poslije podne, koji do sutra do 3 sata poslije podne imate fore da mi se javite na Discord za nagradu. Ko se ne javi, neću ga vijati, niti išta da mu prebacim pare. Znači već sam objasnio u tom klipu detaljno. Znači pogledajte još jedan klip pažljivo, poslušajte do kraja korake. Znači ovo mi je samo obavještenje za giveaway da još traje. Na vama je hoćete ispoštovati korak ili nećete. Meni je najmanji problem da ja otkažem cijel giveaway, da ne bude pare. I također fali nam još 3 saba do 800. I sabajte se kod Predatora na kanal također. Znači ja sam vam sve sad detaljno objasnio, znači imate fore do 3.11. Ispunite sve korake i to je to. Znači namjerno sam htio da snimim ovo obavještenje vezano za giveaway, šta se dešava. Eto, snimio sam vam. Znači na vama je da ispoštujete ako hoćete da dobijete pare, ako nećete ne morate. Šta drugo ne vam kažem. Također izašla je epizoda 2 kod Predatora na kanal što se tiče filma. Ostavit ću vam negdje sa strane. Isto screenshot tog klipa da vidite. To bi to bilo što se tiče ovog kratkog klipa. Kao kada kroz pravi život ja krenem, isto se osjećam kada dođem na ovaj server. Ekipa je cool, sve je do maksimuma full, nijedan nije kao